Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Sindikalni megafon. Danas imamo gošću i gosta, neću reći mlade, ali o tome ćemo pričati danas. Lucija Lacković i Ivor Kuruljac, dobrodošli. Može za početak samo kratko predstavljanje. Tko ste, što ste, gdje radite i gdje ste radili? Ja sam Lucija Lacković, počela sam sa volontiranjem na Radio Studentu gdje sam bila 1,5 2, nakon čega sam prešla u video redakciju 24 sata, nakon čega sam bila na Vidi, kratko na Faktografu i sada sam na portalu N1 televizije. Ja sam Ivor, trenutno sam na T-portalu. Sam počeo na Radio Studentu i Globalu, to je za vrijeme faksa bilo, plus još neke ovak malo mediji, onda sam radio kao vanjski za Faktograf, pa sam onda jedno vrijeme bio u Zagreb Info, Total Croatia Newsu i tako. Evo, vi ste negdje 29-30 godina, puno toga ste promijenili u karijerama. Zašto? Pa prvenstveno zato što od kad sam počela se baviti novinarstvom, sam prvenstveno tražila autentičnost u stvaranju nečega što je meni bitno i što mislim da je bitno ako promatramo novinarstvo kao javno dobro. Znači, ako sam bila u redakciji gdje nisam imala nikakvu slobodu da izrazim svoje teme, predstavim svoje teme i ako nije postojala mogućnost da se te teme realiziraju, a ni sredstva, a često nije bilo ni jednog ni drugog, jednostavno sam tražila nešto što sam mislila da će biti bolje za mene i za, ajmo reći, za novinarstvo generalno, što je bilo jako ambiciozno za postaviti se na početku karijere. I jednostavno iz jedne redakcije sam otišla zbog izuzetno loših odnosa urednika koji su bili generacija upravo generacija X koja je trenutno, znači to je 65. do 80. koja je sada, mislim, prevalentna u svim uredništvima svih medija diljem Hrvatske. Radilo se o osobi koja nikad nije imala nikakvo iskustvo pravo u tom mediju čiji je bila urednik. I eto, to je jednostavno bilo moment gdje sam napokon dobila slobodu, napokon sam radila svoje teme kao video novinarka i nažalost jednostavno sam bila konstantno uvjeravana da ja nisam dobra novinarka i da nikad neću biti dobra novinarka i to mi je bilo dovoljno da odem nakon par mjeseci toga. Istovremeno, mislim da na kraju ti ljudski odnosi često prevagnu i da, to je to u stvari. Doćemo do toga kasnije, ali baš mi je zanimljivo da i ti si puno promijenio poslova. Zašto? Pa dobar dio toga je što je kolegica rekla. Nekad su bile situacije čisto financijske, recimo radila se situacija, ne znam, nakon korone sam radio za jedan medij koji je nažalost izgubio financije, nije se više mogao održati. Bilo je situacija koje su isto tako bile, recimo, pa otvoreno ću reći mobbing, u stilu nepotrebno izdaravanje bez zapravo nekakve osnove, u stilu razumijem ako nešto zeznem pa se neko čak i povisi malo ton, zašto si zeznuo, nisi donio neke materijale koji su trebali tako slično sa terena. Ne kažu ti. Da, ali ne, na meni se zapravo čak nekada jedna urednica konkretno se znala derati zato što sam donio eksplozivni materijal i onda želim da to što prije pročita i provjeri zato što da ne bismo spušili tu eksplozivu, tako su bili svaki takvi nekakvi razlozi. Ali uvijek je zapravo primarna stvar koju sam uvijek tražio upravo to, prilika da radim nekakav posao, nekakve priče, reportaže koje su značajne, da mogu recimo vidjeti najviše volim zapravo te priče koje zapravo priča o nekoj našoj svakodnevnici, u biti koji su nekakvi problemi s kojima se ljudi susreću ili nekakve zanimljive stvari kako ljudi žive. I sad uvijek zapravo to nekakve su uvijek prve stvari koje kažem na nekom poslu kada dođem i u biti evo sad na T-portalu primjerice sam isto tako rekao da želim raditi takve priče, terenske razgovore sa ljudima i slično, X-u može i super je nam je suradnja oko toga. Negdje prije sam isto tako dolazio pa se stvari promijenile sa vremenom, ovisi, tako da. Ovo mi je odlično za nastavak našeg razgovora. Naime, ti si nam ostavio jedan onako žestok komentar, prvenstveno na mene nakon posljednje emisije Megafona. Znaš kako političari kažu, hvala vam na tom komentaru, ali šta je bila bit koja te najviše zasmetala? Pa u principu, to sam baš pričao sa Lucijom, pošto
dolazimo iz različitih medija, različite smo medije prolazili i drugčija perspektiva možda, recimo kad smo na portalima ili kad smo možda na televizijama, ali zapravo me jako zasmetalo tu taj, ajmo reći, ageistički pristup koji zapravo po mom iskustvu čak i nije toliko čest u redakcijama, ali nekako kada pričamo o tim javnim raspravama o novinarstvu ili šta ne valja sa novinarstvom, onda se uvijek nekako dođe taj faktor kao mladi koji dolaze, a ne znaju, što je jednostavno neosnovano i potpuno pogrešno. A na kraju dana imamo jako puno problema u novinarstvu, od loših plaća do pritisaka, općenito stresa, ganjanja rokova i slično svemu tome. I ti problemi nas nikog ne diskriminiraju. Ne diskriminiraju nas po godinama, svi to zapravo trpimo jednako, neki više, neki manje, ovisno je o poziciji, je li netko urednik ili netko novinar ili neko deskaš ili tako to, ali u biti svi smo nekako, da tako kažemo, istim problemima i onda nekako da sad mi idemo sve diskriminirati zbog godina, stvarno nema smisla. Moramo se držati ujedinjeni. Ali ne znam šta je bila diskriminacija. Znači, gosti su bili ljudi koji su 50 plus, dobili su otkaze, na njihovo radno mjesto su došli mlađi i jeftiniji za poslodavca. Pa sad možemo to diskutirati, recimo konkretno kad je recimo kolega Jandrić rekao, kojeg ja inače poštujem kao profesionalnog novinara, ja se naprosto ne slažem, on kaže dolaze mladi koji recimo će ubacivati ove copy-paste-ove i tako to. To definitivno po mom iskustvu nije istina, mladi su zapravo vrlo gladni oko novinarstva i što više dobivaju prilike. Znači, mislim, ja kad kažem želim nešto napraviti, urednik kaže, ok, probaj vidjeti da li možeš napraviti, da može doći do sugovornika i to, ako negdje zapne, ali on skuži gdje je zapelo u stilu da može vidio neki pristup koji ja nisam isprobao i čak i pomogne i tako to. Tako da nekakve te priče da ljudi trebaju, da ljudi žele dovoditi mlade, ajmo reći upravo, ili tako to, žele dovoditi mlade da bi se kao uništilo novinarstvo, da bi se spustila njegova kvaliteta, to naprosto nije istina. A i konačnici, svatko koji je iskusan, znači nije se rodio takav, nego mora i on imati taj prvi trenutak. Ali ne mislite li da je lakše, ja iz svoje perspektive znam kad sam ja počinjao, kako sam stavio imao, koliko je bilo lakše sa mnom, jer gledaj, tražiš posao, gradiš neku karijeru, ne znaš. Ne mislite da je to prirodno nešto, da to nije sad samo u novinarstvu, da je tako i u drugim profesijama, mislim. Traži se junior developer u IT-u, ne traži se stručnjak u startu. Mislim, pričamo o generacijskim razlikama u svijetu koji je istoboka promijenjen ne u zadnjih 30 godina, nego u zadnjih 10 godina. Ono što mi ne želimo raditi, što garantiram da 90% ljudi koji su završili novinarstvo ili kao ja politologiju, ne želimo copy-paste članke, ne želimo raditi clickbaitove i usput rečeno, svi ti ljudi koji se danas žale na clickbaitove i sadržaje koji su napravljeni isključivo doslovce radi zarade velikog kapitala i ili uz pomoć algoritama, su ljudi koji da su rođeni 25 godina kasnije bi bili primorani raditi apsolutno iste stvari, jer nas ne šalju na terene. Usprkos tome što ti u ugovoru piše izlazak na terene, istraživanje vlastitih tema, to je laž s kojom te dobiju na razgovoru i koja se kasnije jednostavno ne obistini. To je u mojem iskustvu tako i to mogu tvrditi i imam dokaze za to. I smatram da je uvijek je bilo teško biti mladi, neiskusan i uvijek je bilo teško dokazati se. Samo što je, evo, 90. su bile primjer kako je stasala generacija prije nas. Ljudi su često, urednici su često neodgovorno slali jako mlade ljude na terene. Tada su ljudi gledali HRT, gledali su medije sa potpunim povjerenjem i sa potrebom i nuždom da gledaju te medije. Vjerovali su mi u potpunosti. Danas ti ulaziš u novinarstvo, ja sam se počela baviti novinarstvom 2020. Kada su svi novinari, većina njih bili novinari i crvi. I sada ti u tom kontekstu, umjesto da imaš urednike koji su svjesni života i momenta u kojem živimo, umjesto da te malo ti daju ekstra vjetra u leđa, te spuštaju jer su nezadovoljni vlastitim uvjetima i potpuno nesvjesni kao da smo svi u vakuumu odrasli, kao da smo svi imali jednakih 25 godina, kao da je to sve isto, samo su se eto promijenile, ne znam, to što mi imamo mobitel u rukama cijelo vrijeme. I jednostavno ta razina rasprave na totalno nekoj doslovce dovodi do banalnosti i sve o čemu mi izvještavamo inače. Izvještavamo o ekonomiji, gospodarstvu, tehnologiji, vanjskoj politici i unutarnjoj. Informacije su potpuno drugačije skillove trebamo imati nego što smo imali i potpuno se drugačije stvari traže od nas, a istovremeno nam se ne da mi idemo out there, da drže nas u redakciji 8 sati u komadu. Zašto?
Zato što jednostavno se ide na kvantitetu, ne na kvalitetu kao nekada. Prije su ljudi u redakcijama imali određene tematike kojima su se pretežno bavili. Sektore. Da. To sad ne postoji. Ja u jednom danu se bavim tehnologijom, magazinom, showbizom, vanjskom politikom, unutarnjom politikom, videima, čišćenjem komentara, društvenim mrežama. To ti ne samo da ne ostavlja prostor za neke sad pretjerane kreativne teme, iako ih imam na pretek, ali eto, ne stigne se. Sad ne stigne se ne zato što ja ne stignem i čak sam spremna raditi van radnog vremena, ali to i dalje nije dosta jer imala sam situacija kad sam napravila temu i ona nije izašla van jer sam neiskusna, pa kao možda ta tema nije dobro napravljena i umjesto da imaš urednički moment koji ti to pomogne ispraviti, ti dobiješ to ne ide van. To je to. Tako da mislim da je dosta nezahvalno biti novinar u ovom trenutku kada su već generacije iznad tebe već toliko razočarane profesijom koja ide prema dolje. I ne znam kako oni ne vide činjenicu da smo svi mi u istim problemima, samo što je možda nama gore, iskreno gore, zato što imamo puno veći opseg informacija koje jednostavno procesuiramo svakodnevno. Ne sjećam se ni ja tog zlatnog doba HRT-a 60-ih, 70-ih, kad je, u stvari nije bio HRT tada, ali je televizija Zagreba, ali je sve što se događalo iza 16 sati je išlo sutra. Ali to su neka prošla vremena. Vratit ćemo se na ovo, samo bih htio završiti ovo u vezi prošle emisije. Ja sam se krivo izrazio. Ja nisam radio 6 mjeseci besplatno, nego sam radio 6 mjeseci bez honorara. Jer su honorari kasnili 8 do 10 mjeseci. A razlika u odnosu na današnje doba je što je tada bila jedna televizija. Bilo je, kad sam počinjao raditi, bile su možda 2 ili 3 dnevne novine. I, dakle, Hrvatski radio i eventualno Radio 101 i još neki. Jednostavno nije bilo izbora. Moraš negdje krenut i pokušavat naći svoju poziciju. Jednostavno nije bila situacija da ti kažeš, aha, gledaj, kasni mi honorar, ja idem negdje drugdje. Nema. A pogotovo ako želiš raditi na televiziji. Da, to je sad situacija što ja nisam mogao znati da je to bila greška. Ali ne, recimo... Zato što se Ilija i Sandra mi znamo dugi niz godina, meni se to podrazumijevalo, tako da možda samo malo pojašnjenje. Makar bilo je čak i nekih drugih kolega koji su stari, bez tak pričali su na početku morali raditi besplatno i to, a recimo, evo baš iz mojeg nekakvog iskustva, znači ja sam počeo studirati 2015. i onda sam tad počeo pisati onak volonterski i slično. Moja nekakva perspektiva je da zapravo danas nije nužno problem objaviti članak i to čak kakav ti želiš i potrošiti koliko god vremena ti želiš da ga objavi, da bude napravljeno nekako je, nego je problem taj dio da nađeš posao u novinarstvu kojeg ćeš moći dobro živjeti i da ćeš to moći raditi cijelo vrijeme, a ne kao nekakav hobi. To je možda najveći izazov kod mladih novinara. I zato ja sam imao tu situaciju, sam zapravo jako puno isto volontirao, znači imao sam više medija na kojima sam tak besplatno pisao i ajmo reći brusio nekako taj zanat učio od drugih urednika, pardon, što je bolje, što je loše, kako nekoj temi pristupiti, kako ne. Pa onda kad sam recimo dolazio na ove baš plaćene pozicije, onda se tu ipak su gledali te tekstove i vidjeli, ok, imaš nekog iskustva, pa su mi možda dali više prilika nego Luci za pisanje autorskih tema, reportaža, intervjua. Ali ja sam imao tu sreću što sam rođeni Zagrepčanin i što sam imao obitelj koja, mislim dalje imam, da nisu umrli, koja me jako podržavala u tom poslu i to je doslovno značilo u smislu odem na fakultet, nakon toga odem negdje nešto pisati, izvještavati, ganjati nekakve priče, vratim se doma, imam gdje spavati, ne moram plaćati stanarinu, mama mi spremi večeru i tako to. Pa onda sam tu imao jednu veliku prednost nad mnogo kolega koji su u tom trenutku živjeli sami u nekakvim stanovima ili u studentskim domovima koji nisu imali taj luksuz, a pritom nisu niti imali tu, ajmo reći, možda financijsko pokriće da se mogu time baviti. Onda je tu taj problem što imamo taj catch-22 da svi žele iskustvo, a ne možeš dobiti iskustvo jer nemaš iskustvo. Ovo je za mene bila ta jedna, ajmo reći, sretna okolnost gdje mi onda omogućila nekako, ajmo reći, iskoristim glitch u sustavu da onda na kraju se pojavim da imam nekako iskustvo, iako su onak pitao pa dakle toliko iskustvo, ali bi da ok, iskustvo postoje. Jeste ikad imali u vašim dosadašnjim karijerama mentora? Da, osobno da. Donekle, da. Kakav je vaš odnos prema uopće konceptu?
mislim, ne znam, evo meni je osobno na vidi mentorica bila Tena Perišin, ali ona je bila baš u svojstvu mentorice, generalne mentorice za sve nas koji smo novi u video novinarstvu. Meni je mentorstvo kao takvo užasno ga cijenim, samo što smatram da je mentorstvo, čak i Tene Perišin koju iznimno cijenim, se temelji na zastarjelim načelima. Baš zato što smo pričali koliko se skraćuje vrijeme sve više nakon 90-ih, pojavom interneta i svega toga. Vrijeme se skraćuje, trendovi se toliko rapidno mijenjaju da jednostavno ono što su prije bili televizijski prilozi sada su nešto potpuno drugo. A kako objašnjavaš da na 3 nacionalne televizije dnevnici nikad nisu duže trajali nego sada? Svaki je duži od sat vremena. Da. U doba dok sam ja radio na HRT-u 24 minute je bio dnevnik. A prilozi su po 2,5 minute. Minuta 32. U 2,5 minute se raspravlja o građevinskoj mafiji, o čemu god. Nijedna tema se ne može, naravno, ne može jednostavno jedna ozbiljna tema da je urednicima zaista stalo da je u potpunosti obrade, ne bi davali takve limite za priloge. Imaš 25 novinara za jednu glavnu informativnu emisiju, imaš 25 tema, mislim da je šteta puno veća nego korist. Apsolutno, tih sat vremena ništa ne znači kada puno toga više ostane neispričano na kraju, po meni. Ne pratim često te glavne informativne emisije, pratim HRT-u Dnevnik najviše od toga, pratim duže formate i iznenađujuće puno ljudi koje znam, s kojima pričam i razgovaram, koje zanimaju stvari, preferiraju duže formate, zato što živimo u takvom vremenu da se puno stvari ne može objasniti na jednostavno i u 5 minuta. Idealan format je po meni 15 minuta. Takvih formata baš i ne postoji, ja takve formate uvijek zagovaram i mislim da bi trebalo dati ljudima i temama priliku da dišu jednostavno. Sad ne znam koje je rješenje, ali svakako... Da, ne tražimo rješenje. Rješenje traže u cijelom svijetu. Ja mislim da niko nije blizu. Tebe nisam pitao vezi mentorstva. Šta misliš je li to potrebno? Pa apsolutno da je potrebno i to je uvijek veliko ohrabrenje kad imaš neku osobu koja je spremna potrošiti vrijeme za to da, ne znam, više popriča o nekim temama, općenito o tome što se događa. Mislim, naravno, kad se priča o mentorima, to se uvijek priča naravno u kontekstu tih mladih. Ja mislim da taj koncept mentora, ta neke osobe s kojom možeš pričati, diskutirati o temi, ima to povjerenje da mu kažeš, radim na ovome, zatražiš neki dodatan pristup, nekako mišljenje. To nije samo stvar za mlade, to mislim općenito u bilo kojoj redakciji. Za početnike. Jednostavno, početnici trebaju mentora jer postoje ljudi koji su već prošli. To što će oni tek... Što se tiče mentora... Znaš kako ide, ne treba učiti na vlastitim greškama. To apsolutno, nadam se. Mislim, bilo je nekih mojih osobnih grešaka, ali uvijek mi je draže kada učim nečije tuđe. Svi imamo greške i imat ćemo. No, na tragu toga, evo recimo da isto Lucija spomenula Tenu Perišin koju isto sam upoznao i dosta je, što se kaže, stroga, ali pravedna. Tu također bili su neki drugi mentori, tipa, ne znam, Igor Vajlih ili Tomislav Koluški, recimo na fakultetu, koji su nas onako kroz predavanja što kroz ovu praktičnu nastavu učili, ali zapravo ja ću istaknuti da je zapravo meni najiskrenije, najbolji mentor kojeg sam imao zapravo bio jedan britanski novinar koji se zvao Mark Rowlands, jer je moj u biti prvi plaćeni angažman bio za Time Out Croatia i sad da se razumemo, Time Out Croatia se bavi turizmom, kulturom i gastronomijom, znači to nije sad bila nekakva idemo razotkrivati velike afere, ali jednostavno to je možda ajmo reći, drugčija perspektiva ovisno od geografije do geografije. On je mene baš uveo taj jedan britanski način razmišljanja, britanski način komunikacije i pristupanja izvorima koje naprosto ima tu jednu potpuno malo drugčiju formu nego što ima naša i onda sam zapravo dok smo mi pričali o tome i dok sam recimo gledao njega u akciji pa onda i sam to nekako isprobavao, nekako sam baš vidio da mi nekako možda puno bolje omogućuje doći do nekakvih informacija nego ajmo reći, način na koji su ostali, koji smo navikli tipično u Hrvatskoj, pa je to isto zanimljiva stvar, kao da postoji ta stvar, je loše i svuda je loše, zapravo svi imamo nekakve univerzalne probleme u novinarstvu, ali ipak postoje na sreću i nažalost postoje bolje države od naših, boljih medijskih sustava od naših i boljih
novinarskih tradicija od naših ovoga. Onda mislim da je tu dobra stvar, da je velika privilegija kad imaš priliku upoznat tako od strane novinare, ili ako nemaš, da opet imaš priliku izaći iz ovog našeg okvira pa gledati, ne znam kako to radi Guardian, kako to radi nekakvi, recimo tak, veći mediji. Vaša generacija bez slova, ja ne znam to šta je Z, šta je X i M, Y ili šta već. Generalno, dakle vaši prijatelji u drugim profesijama rade li oni isto tako kao i vi? Par mjeseci tražim bolje, neću ovdje gubiti vrijeme, ovo nije ono što me zadovoljava. U sasvim, dakle, ne u novinarstvu. Znači, jesu li vaši frendovi isto skloni takvim brzim promjenama? U mojoj generaciji to nije bilo. U mojoj generaciji je bilo kreneš raditi. Da, znači tu po meni su neka 3 faktora ključna. Znači, prvo je da li imaš stabilnost posla. Znači, hoće li te otkantati iako imaš ugovor o radu bez objašnjenja tiču restrukturiranja, na primjer. Drugi čimbenik je mogućnost napredovanja, koja je naravno, kao što sam rekla, drugačija kada si 8 sati zapljepljen za kompjuter i kada te ne šalju na terene, iako izražavaš želju za rađenje tema i odlaženjem na terene. I treći faktor je naravno, kao i u svakom poslu, plaća. Trenutno mladi novinari, pa i malo stariji, nemaju niti jedan od ta 3 kriterija ispunjena. Tako da sam ja osobno nekako se vodim logikom da ok, može mi plaća biti loša, ali ja trebam onda imati mogućnost da ja radim stvari koje želim. Ok, može mi plaća biti loša i može mi biti nestabilan posao, ali eto, barem ja mogućnost raditi što želim. To je nekako, pokušavaš uvijek balansirati te 3 stvari da je barem pola tog zadovoljeno. Što mislim da ne bi trebalo biti niti radikalno, niti pretjerano razmaženo. Jednostavno živimo u svijetu gdje je renta 500 eura i ne mogu si priuštiti raditi za 900 kao što puno redakcija želi. Ali pitanje je bilo za prijatelje koji se ne bave novinarstvom. Je li oni isto su skloni brzom mijenjanju? Je li to taj generacijska razlika u odnosu na moju generaciju? Mislim, zapravo doista ovisi od posla do posla. Ako je neki loše plaćen posao, onda apsolutno da. Puno brže nego mi, i to je zato što su to najčešće u biti poslovi koji, ajmo reći, nemaju tu, ja bih rekao, nemaju taj aspekt poziva. Novinarstvo nije samo da platiš račune, to je ipak nekakav poziv, to je nekakav osjećaj odgovornosti i nekakve želje da doprinosiš društvu, pa onda to mene kad zna držati neke poslove koje sam možda trebao puno prije ranije napustiti u novinarstvu, zadržam se upravo zbog toga što sam gledao, imam mogućnost nešto napraviti, što smatram da bi trebalo napraviti da bude ispravno. Znači, to je u takvim situacijama, a s druge strane ima posla koji su puno ajmo reći, traženiji, gdje ima puno manje znalaca u tom poslu, kao što je recimo IT. Tu biti ne, tu zapravo oni ako i kažu otići ću a rade dobro posao, onda vrlo lako dobe i povišice i koje god beneficije hoće, tako da to baš Dok ih ne pojede umjetna inteligencija. Kako vidite umjetnu inteligenciju u novinarstvu? Hoćemo li mi svi postati nepotrebni? Umjetnu inteligenciju vidim samo kao prirodni nastavak razvoja novinarstva. Govorim za potrošača, za onoga doma kojega zanima i rat u Ukrajini, ali i influencer koji je nešto. Da. Imam jako podijeljeno mišljenje oko AI-a. Smatram, ja ga uvijek gledam kroz prizmu štete za okoliš prvenstveno, a onda tek sve drugo. Ne znam, hoće li nas pojesti sve, smatram da nijedna profesija ne bi mogla preživjeti da je pretežno AI, a da se to događa sve češće, istina je. Jednostavno, poslodavcu je možda jeftinije. Evo, već su počeli dosta za sportske rubrike. Dakle, AI napiše tekst, ima podatke o žutim kartonima, golovima i napiše tekst, izvještaj sa utakmice. Kako ti gledaš? Pa mislim, ja osobno stvarno ne koristim AI čak i u nekim stvarima gdje možda bi mogao biti koristan, čak ga i tu, kažem, ne želim ga koristiti, čisto da nekako se ne naviknem previše, da ne bi sam izgubio nekakve ovakve mogućnosti, razmišljanja ili tako to. Ja ga gledam da mi mogu potencijalno, mislim da ne može to napraviti, mislim da ljudi, pogotovo u Hrvatskoj gdje su ljudi u načelu dosta konzervativni, mislim da je gledaju jako neblagonaklono na AI, onda u biti da neka redakcija sad
kaže mi smo potpuno prešli na AI, mislim da će ta redakcija zapravo dosta propasti upravo zbog toga što će ljudi reći da to ne žele. Koliko god ne volim novinare i misli da novinari crvi sve to, ipak mislim da cijene kao uvijek ljudski pristup i lakše i ljepše ti je vrijeđati čovjeka, slati poruke nego umjetnoj inteligenciji. Ali sa druge strane, ja opet iz te možda reporterske perspektive tu vidim nekakav potencijal da bi nam to možda dalo priliku da možda više radimo te stvari, upravo to. Ako imaš AI koji može napraviti recimo prijenos utakmice, onda ne moraš ti biti za kompjuterom i pisati kako se utakmica razvija, nego si ti tam sa strane pa čekaš da utakmica završi i onda recimo zahaltaš nekog igrača da uzmeš nekakav intervju, izjavu i slično. To bi potencijalno to moglo biti dobro i onaj reporter u meni čak priželjkuje da to može biti ta situacija, ne moramo raditi taj kompromis malo desk pa onda tereni, nego da na takav način možda dobijem još više prilika za terene, ali o tom potom, a za sad kažem, sretan sam što barem u te portalu imam tu priliku da imam i taj reporterski. Jesu li vas vaši odgovarali od novinarstva? Ti si spomenula da je to umiruća profesija, mislim, ili danas vas možda odgovaraju, bolje biti keramičar? Definitivno te odgovaraju, mislim da je to zadatak roditelja da ne želiš da ti dijete bude novinar. Da mora uvijek tražiti neke alternativne izvore prihoda. Trenutno, mislim, ja tak živim da uvijek gledam gdje mogu uz svojih 8 sati još negdje pisati da bi mogla imati izvore prihoda, što mislim da je svakom roditelju prvenstveno u interesu. I da, odgovaraju me, iako imam duboke obiteljske poveznice sa novinarstvom i djed mi je bio novinar na HRT-u i na Radio Sljemenu i to je potpuno drugačije izgledalo tada i drugačije su bili. Mladen Lacković. On je bio na HRT-u, on je bio jedan od urednika Dnevnika i ja se sjećam tih novina, to je bilo svaki dan, gleda svaki dnevnik, svaki dan se ide po 3 komada novina, 4, po tjednike se ide 3 puta tjedno isto tako i od početka sam bila uronjena u novinarstvo, tako da mi je to mislim, od tada do sada se struka toliko promijenila da ne znam. On je meni govorio da bi ja trebala ići u novinarstvo i jednostavno sad ne znam šta bi rekao. Ne znam bi li sad to ponovio. Dobro, novinarstvo je poziv, to je ipak svi ljudi u novinarstvu i bolji i lošiji, i mlađi i stariji, jednostavno to je moraš voljeti da bi kako vaša generacija, ajde kad već pričamo na takav način, koliko oni prate medije, vaši prijatelji? I uopće li prate ove klasične medije? Tisak, televizija, radio? Sjećam se kao da se od mene očekuje drugačiji odgovor od kojeg ću dati, ali ja mislim većina ljudi s kojima sam ja u nekom odnosu ili bilo kakvom vezi, svi prate novinare, svi prate i dokumentarce, i članke, i reportaže koji su dužeg formata, iako znam da se svi mlađi od 30 uglavnom informiraju preko društvenih mreža, nemam to iskustvo. Ali da, je istina da se informiraju sve više preko TikToka i Instagrama je opasno i poznato sada. Da, po mom iskustvu, kad se spomenuli tisak, mislim da će većina možda čak i misliti tisak kao na kiosk, neće baš pomisliti na tiskane novine, ali u biti, mislim da su ljudi jako znatiželjni dalje, ta mlađa generacija, to je moja generacija i slično, dosta smo znatiželjni, samo što imamo taj problem što možda ponekad zapadnemo u ono što se kaže echo chamber, znači ako te zanima, ne znam, priroda, onda će biti jako puno tu i tekstova i videa koji se tiču životinja, ali onda ćeš možda malo manje ispasti u nekakve teme koje se tiču politike, društva, općenito pismenost, tako da ljudi prate ono što ih zanima, ali je problem u tome što smo možda izgubili taj osjećaj koji je bio u ranijim generacijama kad, ne znam, kupiš novine koje imaju pregled svega, pa onda čak ako ga, ne znam, kupiš zbog sporta, opet dok listaš do sporta nešto ti zapne za oko, pa vidiš nekakvu dodatnu informaciju. To je ono što možda danas fali, ali ne mislim da je to stvar njihove ljenosti u stilu nekakve intelektualne ljenosti ili nedostatka znatiželja, nego mislim da to više opet stvar tog ubrzanog načina života, gdje jednostavno ne stigneš raditi više, ne samo algoritam, nego ne stigneš pretražiti više. On ti baš gura taj, što gledaš više je jednu vrstu sadržaja, više će sadržaja, mislim to je isključivo odgovoran algoritam, a algoritmi ne postoje sami od sebe, nego neku svrhu funkcioniraju u svrhu firmi koje su sada, mislim, manipuliraju politikom i ergo
Znaš, ono, ruku mije. Ne može algoritam biti aktualan i bitan zbog igrati u svrhu neke političke opcije, što sad vidimo da svi igraju uglavnom u korist krajnje desnice diljem Europe, svijeta, od Rusije nadalje. I onda mi je smiješno ono, pričati kao da mladi su stalno na mobitelima. Mislim da, mladi su postali proizvod, to jest mladi su postali proizvod koji mora gutati te algoritme, te vijesti koji odgovaraju nekim ljudima koji su jednostavno zaduženi da smišljaju sadržaj, da smišljaju način na koji će što više takvog sadržaja doći do određenih ljudi koji odgovaraju njihovim echo chamber, da. Algoritam ti postavlja taj automatizam, sam mislio u smislu, znači on kad se algoritam zada, onda u biti on ti non stop se ovoga sipa i on ti se sipa pome što tebe zanima, ali ako želiš ići malo izvan toga, vidjeti nešto da si proširiš vidike, to opet istiskuje određeni napor koji možda neki od tih mlađih ne žele, ne stignu ili ne žele napraviti zato što imam toliko malo slobodnog vremena, idem ga iskoristiti ono što volim, pa kao neću gdje ću to pretraživati nešto me ne zanima, ali što ne volim. Pa je to onda taj izazov. Ali mislite da je više manipulacije danas, baš i zahvaljujući algoritmima i svemu, nego prije 15-20 godina? Da. Znači, unatoč tome što imamo više izvora, lakše je, jer 90-ih je bila jedna televizija. Dezinformacija je postala iznimno jeftina za proizvodnju ovoga i zapravo vrlo laka za plasirati. Prije, mislim, postojale su, ja pretpostavljam i u 90-ima nekakvi ti različiti časopisi, underground stvari koje su isto imale, vidio sam neke takvih ranijih časopisa koje su baš totalna dezinformacija, ali naprosto prvo... Nisu imali tu širinu dosega. Nisam imali tu širinu dosega i uopće način na koji jednostavno nisu mogli opstati, zato što jednostavno proizvodnja toga je bila puno skuplja i značajnija, onda uopće kako je to distribuirati dalje, to sve bili puno veći troškovi, dok je danas 2 klika mobitelom dovoljno da se zapravo bilo šta lansira i sad kako provjeriti. Zašto je po vama danas postalo tako lako pljunut na novinare? Novinari crvi. Zašto? Zato što je ojačala struja informacija koja dolazi iz neprovjerenih izvora koji su doslovce samo isključivo sa malignom svrhom ubačeni u javni prostor. Znači, ako promatramo sada X je hrpa ljudi koji su kao pro forme politički komentatori, su ljudi koji nemaju veze sa tom državom niti kontinentom na kojoj žive. I ako to možeš napraviti za par centi na dan, mislim da je smiješno govoriti o tome da... A je li vas strah toga? Elon Musk je, kad je kupio Twitter, objavio je vi ste mediji. Da. Dakle, je li vas strah za karijere, za posao tog trenda? Pa mene osobno zapravo čak i nije, zato što recimo, evo mi smo sad u jednom podcastu i sad ovoga podcast scena je postala sve jača i sve raširenija u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj i zapravo dobar dio te podcast scene je upravo takav poprilično dezinformatorski, manipulirajući i najčešće, ali u koja je stvar oko toga? To najčešće znaju biti recimo ekipa ljudi koji onako govore, prigovaraju medijima, govore da smo mi novinari, ne znam, plaćenici, i slično tome i onda govore u biti kao, nekad sami sebi tepat kao mi govorimo istinu i kao zbog toga će mainstream mediji propast, a mi nećemo, kao mi ćemo postati mi ćemo kao se izboriti za to. Međutim, velika je razlika između takvih podcastera i novinara u tome što to su podcasteri koji u principu oni da bi uopće dobili tu kritiku, taj materijal za govorenje, to je vrlo jako se vidi po načinu na koji razgovaraju i kako uopće pristupaju temama, vrlo se jako vidi da oni čitaju jako puno medija. Ali ono što čini razliku između novinara i osobe koja recimo samo sjedi i komentira vijesti je zapravo u tome što novinar je sposoban, naravno da novinar mora pratiti medije, ali novinar također može gledati ako se o ničemu nije jedna riječ napisala, automatski može znati gdje naći informaciju, koga pitati i kako locirati tu osobu i kako uopće pristupiti i slično. I to je nešto što je novinarska vještina koju nema svatko. I onda zapravo dolazimo u tu situaciju da kad bi se ja kažem, evo neka baš propadnu svi mediji pa da vidimo koliko bi to dugo trajalo. Znači, tjedan dana da nema medija, da se doslovno se sve ugasi, nakon tjedan dana bi nastala opća panika. Onda bi čak i najgori tabloid bi molili da se vrati samo da ima nešto ovoga. Da, počelo sa demoniziranjem potpunim fact-checkinga. Znači, provjerena informacija je postala mit, kao mit koji nam podvaljuje ne znam ko, oni. Tako da, s tim je počelo, znači nakon što je
je faktograf došao, su počeli masovni napadi isključivo na fact-checking. A fact-checking je bila provjera informacija kroz kroz istraživanje. I na ljude koji to rade. Apsolutno. To je, dakle, ne na ono što je objavljeno, nego na autora. Da. I kad je bilo ovo sa Melitom Vrsaljkom, isto se izvlači da je ona radila na faktografu kao, eto vidiš, ona je sad ona je u toj kategoriji ljudi. Što je stravično i mislim da je to počelo baš u toj fazi kada su sad mediji bili pod povećalom i naravno nepovjerenje je počelo prije pandemije i onda u pandemiji je eksplodiralo potpuno, gdje je fact-checking bio đavo, a gdje su mainstream mediji bili perpetratori svega što je loše na svijetu, mislim. Ako se mogu nadovezati, samo meni se nekako čini da se očito dogodio nekakav klik u glavama ljudi, što ne znam zapravo zašto se dogodio, to mislim da i kako zapravo to promijeniti, ali nekako imam dojam da možda u tom zlatnom dobu novinarstva je sama publika pristupala vijestima sa tom znatiželjom u stilu želim doznati što se događa, dok mi se danas čini da zapravo dolaze sa pristupom samo želim da mi netko potvrdi da ono što ja već mislim je u pravu. I sad, znamo da je jako puno ljudi u Hrvatskoj prošlo jako puno teških stvari, znači i korona, sad evo i potresi, to nas je sve nekako potreslo, jel? Prije toga ove stare generacije koje su doživjele rat i sve to, pogotovo neki koji su to živjeli u mladosti, u djetinjstvu, baš tim formativnim godinama. A i općenito recimo na svjetskoj razini od ovih ekonomskih kriza do terorističkih napada, općenito nekakve panike koja se događa s nekim tim realnim političkim događajima. Jednostavno se nekako čini da je to sve utjecalo na ljudi na jedan jako loš način gdje sada razmišlja valjda o tome zašto mi se to događa, nisam ništa skrivio, zašto sve ovo moram prolaziti i onda zapravo traže jednostavno rješenje da ih uvjeri da sve ok. Da, i ne žele ovoga dobiti nekakvu potvrdu da su u pravu, ako nekad nažalost nisu u pravu, kuli sreće da jesi, ali nažalost nisi. Ako mi se ne sviđa tvoja istina, ja ću naći istinu na drugom mjestu, ali ok, to je sad i šire i prije je bilo ljudi koji misle da je zemlja ravna ploča, ali nisu lako mogli naći istomišljenike. Sad je to puno lakše. Sada ih regrutiraju još i društvenih mreža i u Americi ima i dating aplikacija za ravnozemljaše, da se uopće ne bi upuštali onaj inicijalni razgovor s ljudima koji se ne slažu. Ovo je sindikalni megafon. Kako vi gledate na sindikat? Je li to nešto staro, dosadno, nebitno ili... Ja sam potekla iz ovoga kluba studenata Fakulteta političkih znanosti. Mi smo se bavili ratničkim pravima i studentskim pravima, manjinskim pravima i onda mi je to nekako sve u tom jednom lijepom bazenu prava potlačenih, a radnici su potlačeni u ovom društvu. Tako da mi je nekako to bilo logično. Sindikat me spasio više puta u više situacija i više sindikata me spašavalo. To jest davalo mi potvrdu, ok, nisi luda, to u stvari je mobbing, ili pa nisi luda, to u stvari jesu katastrofalni uvjeti raditi za 1,1 koeficijent nedeljom u 10 na večer. Tako da sindikat je prijeko potreban, potrebniji nego ikada, jer živimo u milosti i nemilosti velikih korporacija, nažalost. Čak i oni popularni novinari, etablirane medijske kuće i dalje su svi u velikoj opasnosti, a sindikat je jedini koji se s tim bavi dubinski. Pa s moje perspektive, kako sam napisao u onom tekstu, kao čekam da navršim 40 pa ću se onda učlaniti. U biti, mislim, ja pratim rad sindikata i HND-a isto tako i onda recimo kad vidim određene inicijative koje podržavam onda zapravo je li to sad potpisivanje peticije, je li to nekakav projekt, ako sam u prilici otići na njega, otiđem i podržim na taj način. Ne morate vi hvaliti zato što ste gosti tu. Ja nisam. Ja sam došao zato što sam napisao, malo popljuvao sindikata, ali dobro. Nego smatram da jednostavno je problem što ne vidim. Smatram da je sindikat u teoriji apsolutno nužan i treba ga biti, hvala Bogu da ga ima i treba biti što jači, nego jednostavno se bojim da zašto ja nisam član u njemu, zato što ne vidim zapravo da on doista ima stvarnu moć utjecaja. I onda nekako imam dojam da potencijalni novac koji je od plaće koja je već jako mala i koja je dosta teško zarađena, da sad ja to trošim na članarinu, a ne vidim da ću zapravo dobiti nešto ozbiljno za uzvrat i je razlog zbog kojeg zapravo nisam član, ali bi volio da se to promijeni, da se to napravi. Mislim da jednostavno trebamo napraviti nekakav jači kolektiv koji neće zlaziti samo na nekakve deklarativne stvari. Jer recimo,
kad smo spomenuli ovo što podržavam kod sindikata, to su najčešće neke deklarativne stvari, to je recimo podržavanje ovog europskog akta za slobodu medija, zalaganje za veću slobodu medija, ili recimo oslobodite Juliana Assangea kad su ga izručili SAD-u. Ali nekako mi se čini da onim nekakvim svakodnevnim problemima s kojima se susrećemo, tu kao da zapravo ne možeš se na nikog osloniti osim na samog sebe. I kada je recimo bila ova situacija sa mobbingom, još jedna lijepa stvar, tu nije bilo ageizma. Znači, tu smo svi bili mobbingirani. Nebitno je li osoba imala 58 ili 28. Baš lijepo. Ali su vrlo tolerantna osoba, ali nije bilo tu nekakva situacija da se mi organiziramo. Ja mislim se, pa dobro, ćemo mi, nešto napraviti u toj redakciji, zaprijetiti uredništvu, upravi da, mi nećemo više raditi, ovdje štrajkat ćemo ako... Da, sindikat. Da, ali sindikat je jedini zakonski predviđen upravo za takve stvari. Da, ali nažalost... Sve ostalo je pobuna. Da. A ovo je pobuna. Ali je proceduralna. Da. Ne može tebi dati otkaz dovesti na tvoje radno mjesto nekoga... Pa ne, bilo je to, pa hoćemo se javiti u sindikat neki su bili članovi, neki nisu, pa dobro, hoćemo se javiti u sindikatu, to nema smisla, pa dobro da pokušamo, zapravo za kraju kako se ti slučajevi rješavaju ne samo u ovom konkretnom slučaju, nego u većini slučajeva naprosto ili istrpiš, ili nekako se situacija promijeni onako u 1 na 1 odnosu pa kao postane bolje, ili jednostavno odeš na drugi posao. Jednostavno nemamo, čini mi se da s jedne strane sindikat kao, ajmo reći, struktura, organizacija koja se više fokusira s nekim drugim stvarima, a ne onime što, ajmo reći, svakodnevna praksa o problemima, a s druge strane, opet mi sami novinari smo jako puno previše fragmentirani, zapravo nekako nemamo taj nekakav ošćaj, reći ću se sami izvući situaciju, nego potražiti pomoći kolektiv. Da. Gledaj, slobodna država, slobodna mišljenja, ja isto. Kad sam bio mlađi nisam previše razmišljao, te kasnije kad dođeš do problema vidiš da neke stvari imaju i smisla i poveznicu. Kako, s obzirom da ste relativno nedavno završili fakultete, kako naši fakulteti pripremaju ljude danas za novinarstvo? U moje doba nije bilo ni radija, ni prakse, ni televizije, ni studija, ni ničega. Samo teorija je postala. Ja sam završila politologiju, tako da... Ali, okej. Ali ne znam dovoljno, ne znaš, da. Mislim, iz moje perspektive, recimo, to je sad zapravo malo zeznuta stvar zato što kad se dogodi ovaj potres i to, recimo sad kad sam upoznao neke mlađe kolege koji u ovom sad trenutku studiraju, onda su mi pričali određene stvari kakvim je sad na fakultetu, što naprosto nije bilo takva situacija u moje vrijeme, a nažalost je bila loša nego u moje vrijeme i to je baš ta situacija bila kak je bio potres pa su se prebacili tamo kod ove importane galerije pa su se onda vraćali na ovaj fakultet, no recimo kad sam ja studirao, to je bilo 2015. 2021. Mislim da je fakultet zapravo imao dosta sjajne stvari oko praktičnih mogućnosti koje si mogao raditi. Ono što je bilo malo možda čudno je što, znači, postoji taj teoretski dio, postojale su prakse, zapisane novinare za video kroz TV Student ili audio kroz Radio Student, ali je zanimljivo bilo to što to sam zaboravio naglasiti, recimo bili su ove odlasci recimo na mjesec dana u neke od redakcije, pa sam bio u Crnoj kronici u Jutarnjem mjesec dana, pa sam tamo isto imao tu praksu kako izgleda novinarski život i dan. Ali ono što je bilo nekako možda problematično u tome, što je bila manja strana, je to što ako si bio jako motiviran, mogu si sve to raditi, iskoristiti i onda dobiti ta znanja i iskustvo, a ako nisi, onda ništa možeš raditi, samo teoriju, što je, recimo ako se usporedi sa kemijom, znači vi ne možete završiti kemiju, a da niste radili u kemijskom laboratoriju. Tako je to recimo taj dio koji je bio minus, ali za ono ko je htio, znači ko je stvarno želio postati novinar, imao je sve prilike za ovo. A je li iz tvog iskustva poslodavcima bitno da si završio novinarstvo? Poslodavcima je bitno da imaš iskustvo da si radio, znači da vide nekakve članke koje si pisao i slično. I to je ta ona stvar da se recimo radi nešto volonterski i onda, baš što sam ja rekao, ja sam imao tu sreću da sam imao tu mogućnost, pukom srećom da mogu pisati volonterski nekakve te veće ozbiljnije članke, pa onda kad sam došao s time u redakciju, ljudi su to čitali, onda kažu ok, da ti kao vidim to već nešto razumiješ, ide ti tako to. Tako da je to zapravo uvijek primarna stvar, ali općenito, mislim, ako je netko završio sociologiju ili ne znam, bilo šta drugo, a želi ući u novinarstvo, može, jer opet
ima jako puno novinara, ima jako puno ljudi, znači to nije ono što se kaže deficitarno zanimanje, ali opet ima jako puno ljudi koji ako završuju novinarstvo ne žele raditi u novinarstvu. I onda zapravo tu urednici često se moraju ugledati da zapravo nije bitno tko dođe ako ima iskustva ili ako je spreman učiti. Većina ljudi upisuje novinarstvo sa željom da se bavi PR-om, po mojem iskustvu, nazad 5 godina. To mi je reklo više ljudi koji su sad nedavno upisivali i generalno daleko najveća potražnja na diplomskom je upravo PR. Istraživačko novinarstvo ne postoji interes za time zato što istraživačko novinarstvo postaje sve nevidljivije, a PR ti daje mogućnost da radiš za bilo koga od ministarstva do Porschea. I plaća se 2 do 3 puta bolje. Kod mene su svi kao htjeli biti istraživački novinar, ja sam dobar dio njih slomio do 3. godine pa su onda išli u PR. Ja recimo ne mogu zamisliti da pređem to, to je baš onaj dio kad kažemo novinarstvo kao poziv. Nisam mislila biti novinarka, završila sam u 24 sata kao studentski, mislila sam ok, pa dobro, mislim, novinarstvo mi je cool, ok, sviđa mi se. I onda kad sam dublje ulazila, to je teže izaći, ne želim se prebaciti u PR. Koliko god su loši uvjeti. Evo, sad ne znam je li to poziv ili ne, ali to je tak. A postoji puno ljudi koji, evo sad recimo imali smo gošće prije nas koji su govorili o novinarstvu kao pozivu i novinarstvo kao poziv i sve je to super, ali onda kada se moglo otići iz novinarstva se otišlo u PR i to je postao trend. Tako da nisu samo mladi ljudi da odlaze u PR, to odlaze i stari iskusni novinari koji imaju povjerenje publike i iskustvo i znanje i dalje odluče otići u PR. A kako ocjenjujete uopće medijsku scenu u Hrvatskoj, kad je usporedimo sa, da ne idemo sad u Ameriku i ostale, ali europske i zemljama koje su slične kao Hrvatska? Smo li bolji, lošiji? Nećemo Srbiju, dok postoji Srbija nismo najlošiji. Ja sam htio reći kad god se osjećam deprimirano da sada gledam ovoga srpske i BiH medije isto. Ali srpska scena sa tabloidima, sa 150 televizija, to je stvarno posebno nešto, ali znamo zašto je to tako napravljeno. Ali evo, kad gledamo, ajmo se okrenuti malo zapadu, kad usporedimo sa Slovenijom, Austrijom, dalje, kakva je naša medijska scena? Pa ja mislim da mi nemamo lošu medijsku scenu, mislim da mi imamo dosta kvalitetne istraživačke novinare, imamo ljude koji su spremni raditi, istraživati, kopati, kontrirati, malo se suprotstaviti, oprostite premijeru, to je tema, ne to, kad vi kažete to ne tema, ali je situacija u tome što nije tu stvar da li mi imamo loše novinarstvo, nego koliko imamo učinkoviti preostali sustav provjere, checks and balances, zato što recimo za neke stvari koje bi u Austriji bio dovoljan jedan tekst da neki ministar padne radi nepoštene prakse, radi nekakvog korupcije ili slično, se treba napraviti 10 tekstova koji samo dodatno potvrđuju da bi se kao napravio nekakav konkretan potez. To je širi problem od medijske. To i kažem, ja ne mislim da mi imamo, lošiju novinarsku scenu u usporedbi sa Austrijom, Njemačkom ili bilo kime. Mislim da imamo zapravo jako dobru i kvalitetnu novinarsku scenu, nego je stvar u tome da li ti naši radovi zapravo mogu napraviti tu društvenu funkciju kad se naprave. Ista je stvar recimo i sa policijom. Kad sam recimo god radio nekakve razgovore recimo sa žrtvama nasilja, pogotovo ženskim nasiljem, oni sad vrlo aktualni, imali smo jučer istraživanje koje pokazuje situaciju sa takvim nasiljem koje se događaju novinarkama. Svi sugovornici recimo iz ovih sigurnih kuća i to, svi uvijek kažu jednu stvar. Policija radi fantastičan posao, pogotovo Zagrebačka, to su istaknuli. Nego problem uvijek nastane u pravosuđu, jer onda kada takvi policija ih uhiti, obradi, napravi dokaze i onda sud da apsurdno smiješnu malu kaznu za nešto što je policija napravila dobar posao. I novinari imaju isti taj problem. Znači, nije napravljeno dobar, kvalitetan posao, ne ja osobno, nego govorim za ove koji su nagrađeni i koji su recimo se baviti tim ozbiljnim aferama i tako to. Ali jednostavno, ono što bi nakon toga treba biti idući korak i koji ne može napraviti novinar, nego to treba napraviti sudstvo, odvjetništvo i dalje, tu zapinje. Mislite li, ja cijelo vrijeme postavljam pitanje za oboje, ali da je danas, mislim, već sugeriram odgovor u pitanju, ali nema veze, da je puno lakše protiv premijera i predsjednika pisati i govoriti na televiziji nego protiv poduzetnika koji financiraju te medije. U vrijeme kad sam ja bio u vašim godinama, predsjednik države je bio bog kojega se nije smjelo spomenuti. Ja se ne znam, sjećam se da je prije 15 godina bila jako aktualna, jako popularna Laku noć Hrvatska.
Znači satira savršena, koja je bila jako provokativna, na trenutke vulgarna, koja je predstavljala najviše državne dužnosnike. I recimo to je danas meni nezamislivo, jer smo imali jednu satiričnu emisiju koja je, nažalost, skoro prepolovljena jer se to ne može priuštiti. I mislim da je puno teže kritizirati sada i političare, a i poduzetnike. Mislim, poduzetnici se samo preskaču u nekim medijima. Ako su povezani s nekim medijima, se ne izvještava o njima, preskače ih se potpuno kao da ne postoje. Naravno, svaki medij ima neke svoje. Ali satira i doživljavanje političara kao svetih krava se pojačalo intenzivno nazad. Od kad sam se ja počela baviti novinarstvom, znači 5 do 10 zadnjih godina, sam primijetila to ogromno srozavanje sloboda medijskih i kreativnih na uštrb politike. Znači, si imala konkretne iskustva u radu ili samo vidiš to? Samo primjećujem jednostavno medijski prostor, vidim što je bila Laku noć Hrvatska, ja sam to pratila sa 12 godina, meni je to je dalje aktualno, Čobanković tamo koji vozi bagir, mislim, prekrasno. A sada nemamo ništa slično i ne mogu zamisliti da se tako nešto slično dopusti, da i gdje ide na ikoj televiziji. Imamo Šprajca na RTL-u, je li to spada u to? Pa, mislim, po meni i jako puno ljudi iz moje generacije Šprajca promatra kao, ok, ugodna satira, ne provocira previše, provocira točno toliko koliko treba, niti milimetar dalje. Što je točno to što satira ne bi trebala biti, eto, po meni. Nježno i pristojno. Mislim, s moje perspektive postoji to ono što se kaže realpolitik u biti, znači da postoje ograničenja, nažalost toga koliko god da bi bilo super da živimo u utopiji gdje svatko može pisati o svemu, činjenica da ne možemo, zato postoji, to je sad možda onako malo, opet će neko reći naivno, ali postoji taj koncept ovoga koji se zove pluralnost medija. To je zapravo ta ideja, recimo da upravo to, medij A podržava političara A financije dobio od poduzetnika A, ali zato može prigovarati poduzetniku B i političaru B i onda je sad situacija ti kao novinar moraš ući u tu scenu, skužiti, ok, ovaj medij je za ovu stranu, ovaj je za onu i sad ti onda gledaš, ok, koga želiš više kritizirati ili koga više želiš istraživati, koga misliš da je možda više skrivio i tako da to je jedan taktičan dio. A opet, nažalost, to je situacija koja je opet nešto što je zapravo neizbježno svugdje. Recimo u SAD-u primjerice je dobro poznato da postoji deklarirano demokratski i deklarirano republikanski mediji i sad ti možeš recimo u republikanskom mediju kritizirati republikanca, ali samo ako ideš iz perspektive republikanca, kao ne, on nije dovoljno dobar republikanac, ne možeš sigurno u takvom mediju ići kritizirati republikanca iz demokratske perspektive. No. Ali opet je ključna razlika u tome što su ti mediji vrlo deklarirano tako postave u svojim statutima i slično i oni kažu i doslovno glase, čujte, mi smo za demokrate primjerice, znači uzmite to u obzir jer ako želite, jer možda ćemo mi nešto previjeti šta je demokrat za ribu ili slično, pa nemojte samo čitati nas da biste dobili cijelu sliku, dok se kod nas to baš tako ne ide možda toliko dovoljno transparentno koliko bi se moglo, već to više stvar javnih tajna koji, mislim, ne da mi iz novinara samo, nego zna javnost u biti jer opet vidi Postoje popis lobista. Da, ali ono što nama fali u tom smislu nismo nešto, ja bih rekao, posebno drugačiji od zapadnog svijeta, ali nam fali možda ta nekakav veći korak transparentnosti ili nekakvog statuta, nekakvog jačeg isticanja toga, ok, da, priznamo, mi smo takvi i takvi, možete od nas očekivati to i to, a ako vas zanima to i to, odite ovima i ovima, ili to jest, nećemo sad reklamirati koga da ideš, ali nemojte ići za nas za te stvari. A kako gledate na financiranje medija? To je vjerojatno najveći problem današnjice. Trebaju li postojati javni mediji? Trebaju li postojati fondovi koji financiraju upravo priče koje privatne Absolutno. I mediji neće objaviti? Ali kako to podmiriti? Imamo kulturni vaučer za kazalište, trebamo li imati za medije? Najveći, mislim, to su recimo da imamo javni mediji kao HRT, javni servis, imamo također i taj treći sektor neprofitnih medija, to je zapravo najveći kaos bio baš kad sam ja kretao nekakve prve korake u novinarstvu, recimo kada je Zlatko Hasanbegović ukinuo financiranje tih neprofitnih medija, a inače prvi tekst koji sam nikad napisao izvan školskog lista bio za Kulturpunkt koji je isto spušio, dobio primjer jako težak udarac sa tim Hasanbegovićevim potezom.
Ono što je tu bio ključni problem u tome što je nažalost javnost, opet zbog dezinformacije, opet zbog nekakvih možda i nezadovoljstva i vlastitih frustracija, to slavila. Jer su oni bili u stilu da, mi dajemo te pare, zašto vas mi plaćamo ovo. Mislim da je problem što javnost nije svjesna u biti da financiranje takvih manjih medija koji će se baviti nekim temama koje neće biti zanimljive možda 1 milijun ljudi, nek će biti zanimljive svejedno 300 ljudi, su jako važni jer ćeš možda se ti naći u nekom trenutku, u sekundi, da ćeš biti samo 1 od 10 koji zanima neka tema. I onda ti niko neće o tome pisati, zašto? Zato što se nema para, nije profitabilno, ali ako si spreman dati kroz poreze znači novac koji će onda financirati takve medije, to zapravo ide tebi u korist. To je problem što zapravo ljudi nisu bili svjesni koja je vrijednost recimo neprofitnih medija i koja je vrijednost javnog servisa kad se radi kako spada u biti te ideje da su to mediji koji se ne moraju za razliku od komercijalnih medija zamarati čitanošću, nego idemo pisati nešto zato što je bitno. I to je možda nešto što se meni često zamjera, mislim ja pišem dosta često za komercijalne medije, ali nimam taj, ajmo reći, treće sektorski mindset u stilu nešto mi je onako zanimljivo, mislim da je važno napisati tome, pa čak i ako će pročitati svega 100 ljudi, kao treba biti javno dostupno, pa onda opet naravno se tu radim kompromis, balansiranje, nekad napišem nešto što je onako, vidim da ovo znam da će se dobro čitati, pa kao bacim to, ali onda daj mi priliku da napišem to i to jer bi ja to htio, i onda evo kad imam medij kao te portal, recimo koji to pušta, onda mi je super. Isto pitanje. Pa, evo, bila sam sad nedavno na radionici Balkan Investigative Network i oni se svi financiraju iz fondova koji su, ne znam, amsterdamski, danski, čini mi se, nisam sigurna, mislim da je uglavnom danski, dok istovremeno ti ako hoćeš biti freelancer ili ako hoćeš išta da nije pod te 3 kuće koje su sada ovdje, moraš ići kroz komplicirane ove europske fondove, to je kroz kompliciranu proceduru dobivanja europskih fondova i mislim da je to jedini način da se trenutno financira nešto što je nezavisno, iskreno. Europski fondovi, jer mi smo iz balkanske te mreže ispali u potpunosti, što je dosta, po meni je to tragedija, zato što toliko se naših tema, pogotovo uz korupciju i okoliš, veže isključivo, neupotrebljive su ponekad teme bez da ti imaš kolege iz BiH i Srbije koje ti mogu dati tu svoju perspektivu. Regionalni problemi. Regionalni problemi su naši problemi, konstantno. I mi preko europskih fondova puno teže, mislim, da dolaze freelance novinari nego što bismo mogli kada bismo imali neki fond koji bi se brinuo za te ljude koji su u tom nekom tranzicijskom periodu. Jer realno pričati europske teme, europski fondovi za državu poput Francuske, Belgije, Švicarske i države poput Bugarske, Rumunjske i Hrvatske i ne znam koga više je neusporedivo, jednostavno je potpuno neusporedivo i mislim da bi trebali imati više fondova koji pokrivaju konkretne istraživačke priče. Da to definitivno fali. Slažem se, da. Zapravo je tužno da zapravo više ovisimo upravo o toj nekakvoj inozemnoj pomoći nego o tome da sami ljudi ovdje u Hrvatskoj shvate važnost toga. Sad smo pri kraju, ali završio bi s onim što ste pričali na početku. Urednici koji traže clickbait naslove, traže ovo. Mogu li mediji biti bolji od publike? Ili je to publika koju mi imamo u ovoj državi? To je uvijek, to je kokoš ili jaje pitanje, zar ne? Mislim, zato što konstantno se ljudi žale na kako ste mogli to objaviti, kliknuli ste to na više od prvih 5 njuza tog dana. Kao, možemo mi raditi što hoćemo, vi glumite da ste vi bolji od toga, mi znamo da niste jer imamo statistike i evo sad ne znam, uloga medija je da uvijek bude bolja od publike i da uvijek bude bolje društvo kojem se povjerava publika kad traži informacije, jel? Samo što je to potpuno neisplativo, nažalost, i evo imamo situacije da se gase mediji koji su se trudili raditi teme koje nisu bile ni fluff, niti magazin, niti showbiz, ali za opstanak i najvećih medija, poput Indeksa, je opet potrebno da se bave potpunim dnom od novinarstva. Da, potpunim trešem. Tako da mislim da mediji koji imaju priliku da budu bolji od toga, da se izdignu od toga, odaberu iz nekog razloga ne se izdignuti iz toga. Tako da mi je nejasno. Za neke medije mi je jasno, za neke mi je potpuno nejasno da pribjegavaju tim nekim sadržajima. I da to uništava povjerenje, to je više nego očito, ali uništava i motivaciju novinara koji rade. Jer ti radiš nešto što je ozbiljno, ti radiš nešto istraživački i
pregazite tema koja je kako odmrznuti auto tijekom zime. Mislim, tako se jednostavno, to ljudi klikaju. Ljudima se ne čita, ljudima se klika. Isto pitanje. Mogu li mediji biti bolji od publike ili je to ono, kako ide, svaki narod ima vlast kako zaslužuje, onda ima i medije, valjda, kako zaslužuje. Da, nažalost, čini se da je u tom smjeru i zapravo, mislim, Lucija je stvarno tu rekla sve što se da reći. Ja bih samo dodao da je to zapravo tragedija, samo dodatnu dimenziju te tragedije, upravo to da kao gubi se povjerenje medija, a gubimo zato što vi to želite. Da. A sa druge strane, jako puno kvalitetnih novinara koji su navikli i na ono prekovremene i na to da radiš od jutra do sutra i da imaš za to ono ništavnu plaću, na kraju su pukli i otišli potpuno iz medijskog svijeta, Da. ne zato što kao ono, joj, ne mogu si priuštiti ovo ili ono, ne mogu živjeti od toga, nego zato što ono za koga ja to radim. Doslovno to. Da. U stilu s tim, za 5 godina da se nađemo ovdje, ponovo sjednemo, jesmo li u istim pozicijama? Kako vidite? Pa ja iz novinarstva ne namjeravam izaći jer po mojem mišljenju bit će gore bez nas, a ne bolje. Znači žrtva za opće dobro. Pa da, mislim, ako je novinarstvo javno dobro, ne vidim jednostavno izlazak iz toga tako lako. Isto, jednostavno, ne postoji druga profesija kojom bi se htio baviti. Da. Koliko god da mi svi drugi govore, molim te, uzmi neku drugu profesiju. Žao mi je. Tu smo gdje smo. Dogovoreno, vidimo se za 5 godina. Poštovani gledatelji, bio je to podcast Sindikalni megafon, vidimo se opet uskoro.